بله. جوان سوالك مني بقدك كرمانج مسكون ده انجيل ده آره و تاريخي پلکه جنده سفته. تشتي جنده مسكورن بس آره في و سوالك يا بارسكم مذکوره و پلکه سفته دو. بچند جورو مسکورن یعنی بجوره گیب دیو مثلا شانس اپادو تواره کتاب دست خوکه براقه تا بریگل سره. باشه؟ توانا بکه پلکه صف تحت وکه ببینه. ايوه ده ببینه کرمانچی زردشتی قاتل مسیح قبل کرد. بس. ايوه اول ياكي مسيح قبول كرنا كرمانجا آره زردشتی. آه. ميديين جيتي دو مسكورن لانه ميديين آره هاوشی احدی کافنده. احدی کافن ايوه جه لو ما زال قبطية. قد سجل انجيل دو مسكورة ما زال انجيل دو سجل مسكورة ودو قرآن دو نا جورة كنا مسكورة الاخير هم كبي قرآن هل نا بي ايدن نورن كنا اخيرا بي انجيل نورن اقام زونه بريك مي فوي يعني هاونو قصة. يعني دبي امي يعني وني جامانا وما يبي اعتراف كريه وما يبي اعتراف كريه اخيرا بي قرآن دارد والله انه زمان من طرس دوبنا طرس ملا ده طرسينن بشرفه من كاسي دوبنا نزاني كتاب انجيل هاي كاسي انجيل ناخوند بي ملات ناخوند دافون بي لا ويلو ما لا كتابته هاي اللي تنا. اره دو قرآن دو نه کرماج شما مگوید قرآن دو نه کرماج مسکورن جوا لا نه ام مسکوره لا نه کس تاریخی من مسکوره ولا کوکو قرآن بس سر اونو فرد دو کتلن نزلنا قرآن عربي يعني فقط سر عرب ولا ام بيد بازن وام بي فهمنا كنجي طيب خير خلاص. الانجيل دو مسكور الكرماج ودار وما قبول كريا ودار